Балаған айын 15 жылата боллам, бұчаска терген бері аға сефирға үлетін сағалыр. Бүгінгі беріге бігі оғыроттан ары, тәйен, ремонт, бизнес онна кіхіңгі қағағыны урыны тұғынан көсетебет. Бұға сырда бігі жүкіскай коракка сабыз саңа арылыбыт, ураты стилях, дизайнах, нордан отель гостиница кәлібет. Бұ гостиницаны әдер урбанет Полина Ушниская арыйда. Полинаны кытары бұға сырда көрсербіттен ға үйеребен. Үтекінен Полина. Сәп, ән бұ бизнес әйгетігер, гостиница бизнесін әйгетігер ағын қаған кәлбіккені, онна қайда қағаламытай? Мен бұл әйгеға осының кетенші оны асылтан кәлбідім. Ағын Кракай хостелтан хағалабыдым. Петровского улысаға Икки Кракай төт хостақ квартираларға бастан хостел күрді қарайбыдым. Оныттын иккетенші оны асылтан бұл үліләмін, бұл бизнес бұл мені біттемін чувствуйдамын, сөбіләмін. Уже бұл күрдік тәңеттерге ғанамыдым. Оннатын бұл улахан гостиница арьерге ғанамын. Шөбайды проекттің түріттәмін, бәм оңырымын, қаямын. Улахан төті тәстәғ здание аламын. Шөбай современный стилях гостиница аридым. Бігі бұл июліге ғаңаддарылы бұппыд. 3 июля бұғылға. Оннаттан бұл чөбайды күлілі қамны тұрабыд. Полина еген бастықы улақан бір еген үліға кирбітінен әсетігіл ағардалейбін. Онтан бұл ағын бастан маны үлілдеңін негер бұже тұруға қайдаға тәй? Кирем барамын сразу олуға біләбідім дек қағып. Мен қабыланы хамай главный планировкатын хөбіләбідім, тұрар местетін хөбіләбідім. Тоғаден бұл центрға тұрар, оннаттан бәйті бұланы рукута гостиница действующий, но, конечно, ремонт бұланы тағачы тағуғада, қайдақ тұтылуғыттан олата ремонтым хақы тұрдаға де. Тұруға қайдаға де? Тұруғаттан олық мөлті қаты дек қағып, олық қағандағыны тұқты ремонт бар батақ, барды әперге, олық тұбыс тымны, қабыс қараңа, тұқ бағай әбиекеті. Оныттан бұл оламын чөбайдық бардың хаңаттан, олық тұқ барын бардың көтерен барамы тұттын, бардың хаңаттан ремонттан сағалам. Бұл шөбай дизайнақ объект болын тұрдағай. Егіне әдер урбаниттан әме көрер болуқтақтар қолы бұр бұл маңдық жені өріменерге ағын бастан тоқтан сағалық қанаданы? Маңдық жені де. Оттын мен бәйім ұлпытпынан кәпсияқпын бағарабын. Бәйім оттын ағын бастан сразу hem bir kehi proyektan hağılır bulaydı. Proyekt oğuttur budum. Dizayn proyekt. Onutun dizaynındır bunu kördüs bütüm. Рабочий proyekti mekillerindemin. Рабочий proyektin oğran уже hem bir onlamanna barıdıgar перепланировка den hem bir bar. Kolbur xandı kere stenini kötürebüt, xandı kere ağını hoğkını büt, bölübüt, arayabıt bulaydı. Olihentun bastan hem bir tutatına bastan yenin планировкатын proyekttan taharabıt bulaydı. Ол кәнеттен оттон дизайнендер бит уже дизайн проект бар буда, уже тох пар красотадан им бардын навидигнам бараннар оттон. Онтон уже кихи көрөр буллади. Колура тох материалы тох тақыны, хайдақ болуқтағын, уже ақтынаған соттынаған. Бу жие опса ейні түйіні онына үсі тәстіға өтті? Бұл здание төті тәстіқ, үс бол батақ. Опса ені тұн 600 квадрат болыр. Бастық әтәхім қолыра бұл рабочий зона. 2 үйіс әтәхім стандарт қостар, оны түрдіс әтәхім бұланы хостел болыр. Наға чүгей қая ұрғыя бар кереті кітары қанық дойды қаядай? Мен оттан бәйім өймекән ұлы ғұтта ғаджабын. Өймекән ұлы ғұттан түріттәқпен, сұрдынақ тен көп күчікей нәхелектен. Олеген оттан бұл дайдым айылғадан наға таптығын, наға ақтабын. Олеген бұл осының бұл здание бар, бұл гостиница бар, северная тематиканы бербідім. Ата дағаны қолыбыра современныйды, английскайды Норден отельден, эти бұланы северный отельден болар. Олеген бұланы bu kirer zona var, hamay kihe körür, hamay kihe doktor zonada bolar. Kirat tağını xolubra kihe körür bulladı. Onunla xolubra hamay ayılğam kerek üstüde min qayalarım bolalır.
Олиһин бу эмекәнем каята манна кален шөбайдык рухиданан турараттан ха үйрәбин. Кихи барда көрө астынар. Онаттан бәйте стиле булана скандинавский стиле оңдомди, северный отель болан. Антукайым буланы бәйте тематыгар араксар, колорок бастыга уны төрдүсө тәһем тохтен. Кыһыңгы онна сайынгы ден вариант. Бастыга тәһем кыһыңгы болар, төрдүсө тәһем эме кыһыңгы вариант болар. Онтон билеген икки сүйүсө тәске тагыстак бутна сайынгы варианы көстөр якып. Икки тәске билеген тахсаны хәбит. Бу этәскә касты коспари. Этәскә булланатын 5 коспар, бу 2 сүзе этәскә 5 коспар, онны бу кракай детской предусмотригымдым, потому что урут хостеллар дахпына даганы осынын семейный жоннарын хакелеллер, кроволах инженер. Олена биле оголорга үшөй болар гына комфорт барын курдук гына бу детской зонаны учеттан орын тахар буппут. Манна олар чөбайт келен ойнулар, мениктилер деп курдук. Полина эмбең туту иделе канжолин бу маны ремон нургар дизайнын токуйдургар үйрәгән көмелспитәдә. Көмелстәгәди. Түмен бәм туту үйрәктән быһытнан олох анырык плюс дехпен хөп, потому что как-никак hem bir строительный үлән хамый важный була дип зданиялар бар, улан орын тахарар бар. Чисто бардын бәм контроллан, бәм табистәнгә лөһеттерек тасылҗыхан, Аллах түннәре көнүстәре контроллан, оңорбут истенәләрен төттөрө хаңаттан оттора, нин кылбыра строитель кихем бир билер, кайда оңлыктагын. Олеген оттан хамый главный качествотын көргән була ди. Онотон контроллаба такына, туктаба такына hem bir үрдүнән аннан оңралар була кылбыра. Олеген строитель болар эмехин колора чепчике бит. Онотон строитель боламын. Бары түтүгер барытыгар хин опыт бар була ди. Онтон бу дизайнын ким толкуйда бутай? Бу дизайнер бун булана, дизайн проект бун булана, чубай эдер багай эдер тетимнах, эдер дизайнердер орын бер биттере, студия 24 ден этлере. Киндерге ме бу лохан бастык опыттар болар булади. Чубайды киндерге оңтырын улбудум. Тогонна hem bir бәм багыбынан бәм тухпунан орын тахлыктырыжы. Онтон бу гостиница боллаганы син бир аэропорт теңе боллажы күнайы кели бары сылжы болар, аны самый тепсилер хире моста болар, аны бу кафели кайдактал быкыны хамы жой кафел хандыга бити. Бистес кытаксын. То бу кафелин бу лестницавын курдук холодный грештен, бу буланы бәйдә Турциядан келбит кафел. Гостиница осыннан то именно лох кафелет эбетер ламинаты, эбетер именно ковролина туханактахын дем молбатах. Просто кафелин дем булана үйелах булади на веки хатар. Хамы колора бу тепсиллер төтөр, допустим, те бастыка тәскә входной группа бар, онна бу лестница бар, кафель барда. Антон атак бу колора ки хеджер төтүгер, например, гостиницаларга 3 звезды требованиятнан колора кихе жертутер именно барда ковровое покрытие болуктах. Кафель көңүлләмәт. Ну, не то чтобы көңүлләмәт, просто кафель билет гастах булади. А гостиница булана чумпо, колора кихе утуя сыннана кадәр сире. Олен атакты хаты хуктах. Олен бу везде 2 сүйүсет аспект, 4 аспект барда ковролин. Хеп аты костору михе булана ламинат булалар. Ирим токы керебитта. Табу комфорт коспун. Каддареха колора бихине бу аныгылы бу манны коңорбутум специально Норден отельден логотиптах күлүстәхтер. Колора гость келләгәнә касты күлүһе манны тутаһҗыбат кына. Олеген бир карточканы берен кебеп, анан чөбәдә бәтар яна электронный тохтан килер. Колора токын бу бир комфорт номерым булар. King size тен аныгылы аттахыттан 2 местеләх орыннах. Онотон гостевой диванна, столлах, телевизордах, холодильниктах болар. Диваны неңин қаллан көғатал бұт ebikkinji бу кыһыңгы кеме ханатарда. Оттон биле кыһыңгы хайдара тух булади. Сибехей тугу көрдөрөр. Свежий вид деп гунха грубо, яркой эме болумон надо, потому что гостиницалар гонны көңүлләмәт ки холор хиңнәне келер. Олен биле спокойный тона, более нейтральный гость. И маннык олар яркая ценнер
тугун көрдөрөлөр була. Дизайнын комфортун көрдөрөлөр дияны. Бу мосатыгар ламинат та битер бу кайбет. Бу булана ламинат, косторбар булана барта ламинат. Бу мана баратын Новосибирскайдан заказтан албыппыт. Специально именно сырдык болонна да демет, именно сырдык тоннах. Осенен гостиница костор миха барта маннык сырдык болалар. Холора кихе шөбайт сырдык айга киддахана холора тугун ханан чаптир батта ауран шөбай курдук. Осенен кихе шөбайт кынянар даганы, онна костюде да шөбулай. Жени да краскалачылар холовор маннык улаган бирайга долокка киллерәтчиләр каннык красканы тутталарга хөбәлең әтей бу. Аты бие булана бу бартын моющий краска, текурилла ден краскам туттупут. Именно бу космонавтов улсаваллар, космос темагын, космонавтов улсавалат. Олонтон бартын бу колеровкалдан ылан агалан краскалан. Хамы еще и качественная краска болар. Колобрак китти дагана ен суверга даганы чугай, онна тон тух булади. Более устойчивый гостяка. Полина эн бу урбанит боларын быгытынан өсө ыл етин эбәһинен толорогон, оглоокпун кергеннә, оглордоокпун кергеннә. Бу бизнеске китер кайдак бардыгар жөрелән табат таганы. Оттон бизнесем колобра hem bir эмегом кереде буллайды. Бәм оттон рудамыстан хагалыр бар. Ало, конечно, түннәре күнүстөрөлөр иредим. Олох раханада проолордах киха. Антон билген уже бәм үләттер дахпен. Олеген үле времетен курдук үлелибин. Асыл киха 9тан киха тадлы. Оннан киха түтен булланы жекерге мен татарабын буллайды оголорбудан. Кергемнен деп курдук. Олеген оттон оголорга hem bir внимание надо. Тоген билген hem bir кинер кыралар. Олеген оттон hen кайдарыгынан арыттара хатыбын. Бизнескер онна бу жекергендерин бир болгон бу. Бу инстаграмар көрбүтүм Поли Нортен онна энже үнәйи эгелгеттен алырдар эбеккен. Чагына жагаларгон онна быйыл тәһилбәг үнәйин алган. Та инстаграм Полина Нортен бота, Полина Ушницкая деп. Хаштегкар көрбүтейпин чагына. Хаштег тахпын энектен. Отон кайдак текави бем отон эдер ки быгытнан огород өттөр тахаңарды хыстанырыбын деп кахып. Нахалох фанаттабын, конечно, но хин чаханы жагалырын быгытнан, жактар быгытнан колобра огород арахаттантын олорда хатыбын буллади. Быйыл меха колобра огурсу, помидор, оттон перец, сүбөкеле морковь, укроп, онна кабачок үндердим. Оны тәһбеккелер болса дой. Бүгүн көрәчиләргә анан бу Полина олус үчүгәй онна судургытык оңголлар кахагы оңорон көрдөрө. Бие хаманна каннык огород астаранадылар. Бие хавланатын бу булана осанын заготовка мада корейский огурсу болар. Бие ханада морковь, огурсу, чеснок, растительный ры, корейская приправа для моркови, онна уксус. Бу буланы олох хамы судургу, хамы түрген, онна хамы миннеге стекап. Мана билген чөбайтык оңорон көрдөрөк бүт. Стан огурсубутун кырбыбыт ди. Мастан бу огурсубутун кырбыбыт. Та бу буланы холобра на любителя болар булади. Ким кайда кайыртан, а так мен буланы обычно биле ухун сеннеге скана хачыбыт. Оннан ухун сеннеге скана хана биле хайдара салатка краховой болон көстөрдү. Олеген Бамат барды тохтамат морковтун каттабыкка балая морбо еще байга синсе бар мандык жебит курдук бейде кухнялар тохтак болон тевара составыт агыт жандырдын гостелар бутна хатабыт Ең стыгында снисага. Астана, астачыбыт. То эбепетин эйин бартын астанана хылып буллайды. Полина, буен гостиницаны арьергар эн амбастан тух ырахаттар көрсүйкүнү. Үле барыта бастан агалырга хем бир тугара ырахаттардак боллага же.
Тон бастан оттон 2-нче сыллака олоға бастан арьер бар аныргы раханады. Хамыгырга путум ден тох чагыр. Жоннору көрсөргө, потому что гостиничная деятельность плана түйнөр күнүстөрө жоннор келелер булайды. Аны билем бастан арьем барамын. Бем бардыр хажаратым. Үлехеттери мен хуктар холора. Бардын бем сүйрөн көтөн. Аны түйнөрү в основном түйн халбак кегелер да. Кимере көтөн келер, кимере аяннан келер. Түйн үскө төккө беске ин келелер булайды. Холора жоннору барларын көрсөн киллери кыннада, нөмөндөрүн көрдөрүк кыннада. Бардын кепси кыннада инде көдүк. Аны биле жем рахос чагына сектор болан. Олен амбастан он такой бынырга потом хан. Түйн үс часка будильник турора бем түйн аяннан келер булам де. Жоннор бун киллер арбин. Кыһын колора келелер, кролок жоннор келелер. Аны онры түргөнлүк аяннан келек кыннада. Жоннорун кетен турбаттарын курдук кына. Так хостеллардах бина михавлана чөбәки кадара доктор албах кинекте билсер жоннорум булана ме гостеларым кулбара чөбә жоннор келәчләр иңин раханай тохтяк кави тон биллер да жоннор келәчләр биллебет да жоннор келәчләр в основном мене булана контингентым тох булады семейный жоннорго семейный жоннор келәчләр средний семьяга колорасы Аллахпын. Олеген гостиница булана номер дарайын наха тутатына наха гыраккан ценалах болбатактар. Колора средний ценовой категориялах. Тоген обычный жонго колора бутылки хитекеллана эми доступтах болорун курдуккана. Колора атын хирге бардакпына. Тоген одноместный номер дарайын колора гыраккан байлар жая ценалара. Олеген колора обычный кихин хатан оннукка кирбеп булайды то качтын Кыргызстан инде бүкүл көрәчләр бит итәләр бир кос суккага төһәни дебиттер онна гостиница канан турар иден итәләр. Бу гостиница булана Федора Попова улуса 14/7 ден. Де булана торговый центр Манчары тутатына утары турар. Сенам булана тон хостелым хәттәлим хак онна 5 тыгынчагадлык барируйсыгынар, а так средний косторум буланы 2 арды үстү тыгынчалар. 2 местелек, 1 местелек костор. Мин мандыктын айтыгым барабын. Колор мандык улакан бырыйгы олокка киллерергер, эремон нургар, киге карчыны туокка карыстынадын, онна туокка карыстабакка бу деледи туттонадын. Тон Эремон нурга. Ата hem bir урбаник боларын быгытнан колора, hem bir предприниматель, hem bir качтын карсты хатыр була, конечно. Тем более был гостиничный бизнеска на халбакатчы барар. Это очень большие вложения. Дорогой бизнес булади. Олегинаттан естественно качыгын hem bir карстыгын. Но мен булана тохтур эдим. Средний тохтара талахатыр эдим. Потому что на дешевые ларами табыга вакыт яныбын, потому что бем тон эппинен камынан биллам де чепчикине ден ылбыппыт холбара hem bir өр барбат. И битер аджанар, битер хатан турur баккын, битер тугара тибет, короче ридах пайда. Олген естественно биле средний hem bir сынаны бартын үйрәтәгән. Колора бу поставщикка хайдаган, ол поставщикка хайдаган материал саны да хайдаган им бартын үйрәтәгән буллады бастан. Оннан хаҗапчикене ол баккан хагырканы ол бакка средний тугуталар идем. Та хамай тон экономиялар бутым ден бу мебель бар болар. Мебель бен буллана Былырын бәйім Кытайға бара хаджамын бартын Кытайдан фашанден кораттан алан кәлбідім заказтан. Потому что Кытайға мебель сыната тутатына чепчики буллады. Чем мантан Россияттан алаттар. Оны бихе әлбәқ объемыйналар боламыд. Қолыбыра hem bir барыстақ перевозкағар дағаны осының биддилян ұлбыққанар барыстақ буллады. Оны то Кытай мебелі будан качественный, костюдейн будан ураты. Олеген тохтуд. Мебель бар хин экономиялабыдым дияқпын хөп. А так шөбай мебелдер кәлбіттір.
Билеген бу огурсугун кырбан биттүң. Бу кенттенче тукына бытый. Бу огурсубун кырбадым. Билейм, манна мен колору бу морковтер калан белем нәбидим. Морковпун кутабын буллайы. Хамы түрген. Морков кутабыт, онтон чеснокпун илжиретебин. Тәлбәк чеснок надан колобур. Атын бу манна дия. Колора ким атын кайдак төһө агыны хөбөлүрөттөн буллайы. Колора мен даганы бем семьям колоранха острыми хөбөлөбөт. Олен билен хал бакчысноктак буллана ки аягар туга антана хата халан калыр. Олен хал бакчыснок куппаппын мен колора. Карат кутам. Бу агы кыгын кахан хаджын хир боллакчын. Сусеймутук. Уксус кудана ха. Уксус тугун, оны то банкалар бунин биле тохтугун булла. Стерилизациялыгын, растыгын, оны то салат курдук кыгыннары шөбайдык хосту сигинере буллайды. Колора бу бухарыны ин көрдөбөт. Например, лечь курдук болбатах. Именно корейский. Заправка курдук. Корейский салат булар. Ахуллара да жүрген эмти. Оңоллара дагана түрген Колора бу кахайкалар. Мен буланы бастаман оңор бар. Халба огурсу үйне албыта. Аны огурсын хадан тустава деп. Хадан тустава. Олehen огурсу си хатан барамын. Кайдаккан кихи демен. Онткай бошо байрцы буламын ката. Огурсу маны тохка гитар булам ди. Огурсу түргө майдын борту боларжы. Олehen. Это совсем чуть-чуть кутут. Он там растительный оргебевит, сахар дывит, пустовит. Кыгын что-то борту болбакка чуйдик турарда. Вот он когда тухтургуттан ба стерилизациялан банканы орон ураргыттан тутулуктах. Вот он бияхан хамнук кыгыны баатан турбада да. Тухтур. Хим бирелан сени хебит бардан утара. Аны буланы колора на вкус бягат көрөн сахарды кытын сөп. Коланы хал бакки сахарым юкпат. Аны хим бир салакын оңорон баранган 2-3 час турор дүйгөн. Били соуга ин таккыр дере. Очона биле доктор. Оннотон амсаян көрөнгөн уже тугун бен кайым булай көрөнгөн. Смотрение деп курдук. Оннотон краток уксус тубут. Уксус баланы маннотон жиң-жиңер 9 барханнактен. Маннотон мене арахнай болач. Бәһәтне 9 барханна туттуппын. Үрдүк барханнак боллагана ки агаяга да кутун боллага ди. Хлора бүдүк барханна улан килбиппет олehen кыпкырат кутам булай уксус бәдә тохч. Бу 2 час турдагана бу тугун, томатын, хахарын бейдигер ингринер боллага же эстеминере болот да. Семинер бу манны корейская приправа ден бар, именно для моркови, хамый простой. Оны туда аны чепчике. Оны маналам. Хамый мантыка тамтан берер булажы. Маналам деп кудан кебепти. Мұны жа чөйді бұқ қойабыд. Арыбын кратық қарауызқым аппын бағалақ. Қорас әлбәға стыр болақаныттан, конечно, бардың әлбәқ хоғыстуының лағын бола. Мен аса стыр бар, осының қағанда олғанық рецеп инден тұтыспақпын. Бәйім қайдара қарақпынан көрін амсайын тоқтан білеуіндей күттік. Тауынна бұл. Бұл маннық уже бұл көйді бұд. Олар маннық көстіленне. Бұл манны білеген қолыра холодильникка 2-3 часқа алан семен кебепті. Онна бәйді тұрар. Онтон тахарам баран стеклянкаға қолыра банкаға. Стерилизацияланмыт уже тоқ банкаға алан құтан барамын. Біле, өндеттен адағаны тұрорам барамын. Уже кығынға тоқ бар қағанар бұламды. Полина, онтон бұл гостиница эйгетин тернен бағалақ әдірітчаттарға тоқ себені берең әтей?
именно гостиница теренергеде. Өксенен бизнестерінен бағалағытчыттарға көсбелеңеті. Аттон хамай главный кихе багата буллади. Колора кихе багарар буллагана баратын сетер дияхпын багарабын. Хамай главное желание онна то сүрәк надо. Хүрәктәк булухын надо, толурдак булухын надо. Колора мен бабиекпын буллана булырын август ыйгыл буппут, атлаханыл буппут. Онна октябрь иттен ремонтнадан сагаламыт бу колора июльгә биттекилер биппит. Ровно тогусы ремонтга бардагы. Ровно ого төрөтөн тахардамды. Тогусы ебаха. Колора кыгыны баха кихе колора мен бәм табистенге бу бригадалар бынкытта табистенге үлеләһән. Мана тобус толор бу гостиница миһа барда жәҗәдә. Оны җабы соготаган мен чөшә кихе олох. Табистенге хаҗамын этергәдле бригадаларын биле омуктар буллай. Тәңгә этиһән оксохачының кыттаксыган этере кытта этиһән айдарсан каян чытын айдар бадар бутаны просто контролер булан требует дугунна. Потому что хем бир тем более омуктар омук бригадалары холбара надибатын даган үрдүнөн андан ороктарын сөп. Олен ол обязательно контрол надо. Потом он эдер предпринимательлерге холбара ки хамы турар ки багата ки сүрага осенен ылыстын мен төбәмән кибин ылыстым даганы холбара до конца лох тихар тердик надо. Тихар тердебет тугун буланы лучше булмакпын. Доин желаны ортотуп ран каспап буланды. Олен хем бир ырахаттар бар болалар оттон. Тону ки характерден эме тутулуктак тиханыбын. Ки холбара күчтә характердак буллыкына ситегән булай. Полина әйеха үләгәр камнаскар җекергәнгәр өссите гүлситине багарабыт. Бу эн Норден отель гостиницагар элбәх ылҗыт бар булдын. Бары мантан үйрен көтен бардыннар. Тух бар үчгәй багарабыт. Спасиболарын. Онатын тохтих бенеби. Тан кален сылҗыны җиттан бу гостиницам аныглы көрүңнәх, аныглы дизайннах, северный гостиница бу центрга турабыт. One